Hulai pi barong iptiang subhai pi syakni tup kubor nantaka janit shuapan pa syaki kubor kebabnya ngini pe chua ya kimat kipakongsan. Nang tiu ke India ha kajing yo ya uknyang jingpang COVID-19 syaka sanpo ar hajar kendai sepak sanpo ar ngut. Kumbashi hajar ngut kibriu kilawan pa syaka jalla lembak checkpoint na menjur ban syong quarantine hadu kat salsi. Beliau Menteri Lembak kejelak ya ke Corona Care Center ke bahaya IIM. Badan guna ki pulit trafik persyak ya ki bapenkin kendon an halor ke lockdown bat curfew. Hadu lai hajar sanspa an rupuwe ngut ki breu ki layo ya uknyang jingpang novel coronavirus hakaleng jong keri hapok ki ar pesau kenta bat habaken lang ya ki kiladon hadu sanpo ar hajar kendai spa sanpo ar ngut. Na kalian ketnat kakwat kakia jong ke sorkar pedeng kilaong baharu mentah kiladan haru katsan hajar ar spa an rupunyong ngut kinong pang ki belakot bat ki belakan jok syaka ar pupra point prapulai persen. Hai kini ki ar pesau kenta kiladon haru prap kendai ngut kibla klat no bat habaken kelum hakeleng jong keri kiladan haru syahajar nyospa prap laingut na kalian ke Indian Council of Medical Research ICMR kalaong balala bantes haru khatlai lak sanpunyo hajar sauspa khatlai yakin nomina lani ki samples na kabenta ke COVID-19 daki jaka tes jong ketenat sorkar bat kunju jong kiriu shimat ki badan hakeleng jong keri. Kawat kebanengkong na kebantaban wanra ya ki samla pule bat ki weipat ki breu na keleng ki jaka jong kathan chate lam ingi syame khalaya kala sedang nadu kasni baar balala harata chera ki ladap screen hadu nyopun ringut haberni hal ladap screen hadu sanspa sampun nyongot ki breu habajeng doba ladap screen hadu aspa nyopun nyongot bat hatikri kila ladap screen hadu saupusan ngot hakane ki jingwan poi jong ki la pendap ru iha ka ban syem kerteng register bat la penpoi ru syaki jaka ki badai ban let nang ba ka jing penbiang ya ki kali da ka sorkar jela baro kini kilawan pai ki hap ban penkerpang shwa ya ladi home quarantine ha laki yang ki sam bat laki bahayeng na ka mentah khat sausni ha shilong kilawan poi hadu lightly ki bus ban let Jawaharlal Nehru Stadium ka bahapolo ka balong ka jaka ban penhiar ya ki la poprangot ki breu. Basically from Karimganj, from Tripura, and from Silchar, or from Mizoram. 46 of them have come. Most of them have come through the Oregon vehicles. And buses are starting arriving. We expect about 7 buses to pass through by tonight. And at present, so there are 2 buses that just have arrived. And so we expect the numbers will again increase. And we are doing our best to facilitate so that their entry to the Meghalaya becomes an easy affair and also very convenient. We have arranged some food items for them at the entrance. Rang ba ke jela ukan rat ke sangmah ne kasni ulaple ya ke Corona Care Center ke bahe ha IIM ke bah Sauli ba ajing kren ha ke kasni usang ma ulaang baya ke IIM ha Sauli lapen kelano syaka Corona Care Center ke balong ke bahe do ha ka than bat ya ke ne lala ban penbiang tang hapo shibna ya ke jing don kam leng ba ke jing yarap lang da kitnat rekam baper jong ka sorkar jela ulay thu baharu nyopungut la sumar ha ke ne jaka usang ma ulaang ru baya ke ne jaka ba kadon hadu laimala ka lala ban nyam hadu arspa san popratli kijing thya ha ka balabu kerpang ru na ka benta ki nong tre kitu ki bla suba bat ki nong pang. This is a 250 bedded Corona Care Center that we have come up with. This is of course been only possible because of the support of IIM and because of the support given by them and the place given by them to the state government, we have managed to completely renovate the whole place. It was within 1 month's time, all the departments, PHE, PWD, MECL, Education, Health Department, all these departments came together in 1 month's time. We have put up this center.
There are about 70 people working here, and this is a center where we will be putting cases if they come up, positive cases, which are mostly in category A and B, which are mild cases. วัดลาลเป็นเรกามีกับปักหังดำล็อกดาวน์บัดเคอร์ฟิวฮันเรกิดังดอนกิบาลเป็นเคนยากิกันดอนอ่านยากันในกันนองบะฮากระปอร์กุมบะคัดเวย์ซาวพันมันสเต็ปในกัสงี้แล้วยอียากัดตุกันนิงดกิบริวฮาไฟร์บริเกตพอยน์กิบาลเป็นเคนยากิกันดอนบาลเป็นเรกามดักสอร์การกุมฮากันในกระปอร์จองกับล็อกดาวน์นักเลี้ยงกิปุลิตกิบัดดันฮากกรรมกิลาประชังบัดเปอร์คิงยากิปัจบะดากบัดดันกุนาบัดรุดากิเวปัดกิลาดฮาบายเครนบัดกดินินิวฉลองอุปุลิตปัญญาคลีบัดดันฮากกรรมManoj Kalita ulah ang ba ulah persang ban penya bahaya barok ke biale persya ya kendon bat la IT ru yaki daki chalan naga banta ban khangla yaki tu ki brave ke basim kabu. But those who are roaming without any reason, we are just issuing them a summon slip. That's all. Till now we have given like 5 to 6 summon slips. Harengkat kari India hi barok kwai la rakhe ya budi budha purnima hanrei hakasni no hakani kanong ba kinong yishim benta kila yat kat kum kendon an jong ka sarkar bad amsham ladan bayulum pat ba hakajaka mana mane blai habai kran bat kadin news shalong secretary ke shalong buddhism association ula ang bakilai rakhe ya budha purnima rengkat kendon ki ba perkheng batru ban penya jangai iwei na iwei pat hakani ke jing rakhe ya budha Purnima nak kalian menteri rangba kari Narendra Modi ne kasni ula ai kublai kerpang ya kari hi barok kawai baru ya kirimnya jong ublai Buddha ha kalian ke pertai. It is the birth centenary of Lord Buddha, which we are celebrating in a very different manner as per the direction from the government of Meghalaya. We have to maintain social distancing, and we are actually allowing 1 to 1 people at a time in one go to enter the temple and just perform the rituals. Kabalang Presbyterian Kabahari Boy District Lanok Senyang da kapisa Kabalai Pesan Hajar Tengka syaka Chief Minister's Relief Fund yakni kapisa la IT syaka Deputy Commissioner ke kong RM Kurba ha ka Office Jongka ha da kinong yalam balang ha kaba kila penpau bakum ha kani kapor kadai ke kamram ke jong kinong syong panya snok tilang bat ke sarkar. Hadu prangut kibriu kila do yala kajing embat hadu aspa ngut kila kampang na kadaw kajing lat kila RB kabalami na kawai ka karkhana na dawai bala tip kum ka Polymers Limited ha RR Venkatar Puram kaba hagol pala Patnam Havishaka Patnam kani kajing ja kala ja ha kapor dang step ne kasni ha kaba kila don hadu santali kisnong kibla sakta ha kani kala RB kabala sapryang hadu kumbasan kilometer kibabon na kinang syong bakentup iki kena kibalasat khmat ha kabakimla ban ring penhiar mensim na kadaw kajing lat ketai kel RB na kaliang menteri rang bado kari ula penlong kajing yalang bat kibor badai kmi jong National Disaster Management Authority halor kani kajing ja menteri ketnat Yadari Rajnath Singh lembat menteri ketnat ki kampoyung Amit Shah kila dan lang ha kani kajing yalang Amit Shah ula penpau ya kajing snusi halor kani kajing jabat khamtam ya sha kilong yeng jong kitu blaklat no ha kani kajing ja Havishaka Patnam mentapat menyepet ya kajing long jaman kasunnang kajing shit kajing kriat kasunnang hasilong kelong R degree Celsius ka por menstep bat khatway ponway degree Celsius ka por janmet kajing skam ka haw kalong hunru phlai na kisispa ha ka por menstep bat prapun riu na kispa ha ka por janmet kajing hap slap kalong R millimeter kasunnang kadum o hasilong bat akijaka marjan kalaru bandang kajing hap slap bat kajing tiru pertat Shopping po sa kabakot jong kanega tuk kubo jong iya kanega janmit ini pa biang sesien ya kimat ki bokongsan nangki ke India kajing yo yok nyang jingpang COVID-19 sa kasan po arajar handai spa san po angut
Kumbasi hajar nut ki break lawan pan sa jala lang baka checkpoint laman jor bansang quarantine hadu kat South ni. Beliau menteri rang ba ka jala ya ka corona care center ka bhe IIM. Badan guna ki pulit trafik persya ki bapan khen kendawan an halor ke lockdown bat curfew. Tikatung la pois ka pukun ka tikup kubor jong yem ta ka janmit. Hatat aduk mengni semeng pila sa ka singi ka jok por kulai pi barok.